Naimbag nga aldaw tayo amin nga awan labas na kahit itata kaduan da kami kakabsat taag biyahe tayo manipod iti probinsya mi ken mapantayo ijay Ilagan ket kastaan kakabsat agyaman iti ingkay panagbuya ken panagsubaybay dagiti barbaro nga upload tayo. Itlukod mo manong dayta ayat ngay datatun mo urayem amaring daytoy na bareng no at tanto metlay mauray mo salwadam tatoy ayat at apno di marusaan artari gagaya anapud no nga ayat apno na wandwa-dwa itirag-ragsa ruklen tatinaslan nga arapaan apno na yan na yata agnanayo na wano marta Nugamdem nga iruknoy anong naayat mo nakayat amapili uy pusok kamang sungbaten ka asapula paneknekam asika na inapud mo apun di may kalang tuy ayat tuken ka itlupod mo manunggay ka ayat ngay datatun mo urayem amaring ay tuirik na bareng no atanto metlay mauray mo salwadan tatoy ayat at apno di marsaan artari gagaya anapud no nga ayat apno na wandwa-dwa itirag-ragsa buklen tatinaslan nga arapaap apno na yan ayat tag nanayo na wano martap itlupod mo manong dayta ayat ngay datatun mo urayem amaring daytoy rik na bareng no atanto metlay mauray mo salwadan tatoy ayat at apno di marsaan artari gagaya anapud no nga ayat apno na wandwa-dwa itirag-ragsa buklen tatinaslan nga arapaap apno na yan na yata agnanayo na wano martap apno na yan na yata agnanayon awano martap.
puni-punan dagiti balbalikas makatutay sinumanamot siya. Saganam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag kakuma. Tomay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayaten di kanto pagsangiten inal daw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalae. Uray sinoti agde pa uray sinoti kumontra ilaban ko tayat ko ken ka. Uray pakatayak samsang idek nulagyak di maguntod ka. Ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. Nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. Dinggeng mandungo ading kuday ti Sonata inarami ko para ken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makapatay sinumanamot siya. Saganam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag kakuma. Tumay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayaten di kanto pagsangiten inal daw tungaing kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalae. Uray sinoti agde pa uray sinoti kumontra ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsang idek nulagyak di magunggod ka. Ayat nagdileg ka tuy puso inayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagdileg ka tuy puso inayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagdileg ka tuy puso inayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. Nagagit niyang teberti natari patno itidingwen pakulidan ang nasken
mulitak lunex grabe Sumarunua pa nagtatalo La efet si kakit ni maton Doble party presyo di abono Awang paikit dan regasyon De gasolina iti padano Ni Uncle Berting nang istalgan taltalon Di na nisa ang masakan Tati makelen iti pamilya Tati baro nang ang basbasakit ng asawa Nagragsak di pangkasan na balseritang Em nalakunan ay may sangait karya Basta ni Uncle Berting Sala sumang peto ti malemen Anya narigat di malarumang ayen Adapos ko ni Uncle Berting Kasubayan ang pagpagadsen Ala di rumadlaw lumakayen At damay sa amalem Nakita ni Uncle Berting Nakatugaw agam kape nakamulelem Awanin iti matalon Di na amin analakot Awan peget ken kwanan mang taripato Barbang mo agriin Na panagugot iti kamutin Iti sumangklit si malibog at ni Uncle Berting Dagiti anak na Agrama na buko na Nang daran na daan Na panding misita Dakkel nagbaliwan Dagiti anak na Iti kinagaget Imalataken kwa na At kaningero doktor Ken abogada Ni Uncle Berting Anyang atang ibrana Basta ni Uncle Berting Sala sumangpit na ti malemet Pindain na anak na apas yare Nagnan ti dagdaganan Na pinagpaanan na Gamitan mansyonin ti balay na Sikang ay karuba Amamungkat suna Ni Uncle Berting Tatang tayo suna Aramin nati amin Kadating anak na Ang subalit ay kumamit king buwana Ang subalit ay kumamit king buwana Nupod no metlaeng Ngagayat day tanaken Yaramitan nakman ngarod Ibalay pag naidak Awan adina Awan met salinong na Iin ka pangibiswan Jay tenga, jay kalayan Nupod no metlaeng Ngagayat day talaken Pakitaan nakman ngarod Paguyusan day uirik na Awan akir-kiray Awan net akikiren Sa tanto
pinupugang militay. Anusak nga itag-ay, ut-o asumamay. Awali